Pamirsa, sejroning usaha nincapang pendapatan asli daerah PAD serta teraja kalaksanayang oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabanan ring tengahing pandemi COVID-19. Tios nincapang pendapatan melarapan tata kelola aset daerah sani durung kaurati, pahan lianan sani kedabdabin ingi punike, nyokong manajemen daya tarik wisata DTW untuk ngemargiang pengelolaan mandiri. Selitungil DTW ring Kabupaten Tabanan sani kakelola mandiri inggih punike ulun danubratan sani sampun ngawentuk perusahaan sani nenten mepaiketan sareng pemerintah Kabupaten Tabanan nanging wantah kepatutang naur pajak kas daerah merupa pajak hiburan miwah rekreasi sani kejantenang rasio nyani pinih ageng. Sekretaris Pansus 6 Iputu Eka Putra Nur Cahyadi Mausang samian manajemen DTW ring pengawit warsani mangkin sampun ngelaksanayang seseleh majang pengelolaan antuk warse. Sekadi kauningin antuk tetiga DTW potensial ring Tabanan, DTW Ulun Danubratan, dawag pengawit warse kalitali selikur, kakelola antuk mandiri inggih punike pengelolaan kelaksanayang oleh gebok pesatakan utawi pengempon pura irike. Lianan ring punike putusan prakanti inucap nenten mawasana ring potensi pendapatan asli daerah. Pemkab Tabanan kantun netapang ketiga soroh pajak sane pacang patut ketaur nyabran bulan nyane, luwire pajak restoran 10%, retribusi tiket masuk kali 10% miwah pajak parkir selai persen. Manut Eka sane taler pinaka ketua Komisi 1 DPRD Tabanan puniki, saking pawahan inucap kekantenang wenten kontribusi saning ranjing ke kas daerah sayan ageng, inggih punike rasio selai persen tur ngeranjing ke pajak hiburan miwah rekreasi. Dane talerngap tiang DTW sanilianan sida mata timbang indik puniki inggian antuk ngelaksanayang sekadi pengelolaan ring ulun Danubratan. Puspawati Bali Pos nguningayang.